Pozdrav dobrim ljudima. U prošla dva videa naučili smo puno HTML tagova. S njima možemo prikazati informacije na našoj stranici, ali nedostaje stila. Nedostaje preglednost i moderan izgled. Zato ću vas danas uvesti u osnove CSS-a. Uđite u Atom i napravite novi tekst dokument. Prvo ćemo izaći iz ovog svega. Odemo pod File, Save As i spremit ćemo ga pod index.html. Možete ga i drugačije nazvati. Početne stranice spremite uvijek kao indeks, a ostale stranice mogu biti na primjer kontakt.html, najčešća pitanja.html i tako dalje. Ja ću ga sada spremiti kao index.html. Evo ga. Idemo napisati osnovnu strukturu stranice. Ako se sjećate, idemo prvo doctype napisati. Usličnik .type HTML. Onda šta je sljedeće? Idemo napisati HTML tagove. Vidite, ovo isto možete dobiti jednostavnu strukturu. Samo upišite HTML i Enter. Samo za sada ja želim da sami još malo naučite, da zapamtite kako ide, pa ćemo napisati ručno. HTML i kad otvorimo HTML moramo ga i zatvoriti. HTML. Šta onda ide? Onda ide head. Otvori i zatvori automatski, to je u redu, to možemo raditi. Unutra toga ide title i nazvat ćemo ovo uvod u CSS. Dobro, zatvorimo title. Sad šta ide ispod heada? Ispod heada ide body. Zatvorimo, znači kosa crca body. I imamo osnovnu strukturu. Sada ćemo dodati još jedan paragraf na našoj stranici. Neka u njemu piše spreman za dizajniranje. Ako se sjećate, tag za paragraf je P. Otvorili smo tag, sad upišemo sadržaj. Spreman za dizajniranje. Točka. Zatvorimo tag. Tako. I zadati ćemo si zadatak da promijenimo font, veličinu i boju ovoga teksta. Sad kad spremimo Ctrl+S i odemo na našu stranicu, otvorimo folder gdje smo spremili i otvorimo. Vidimo spreman za dizajniranje je tu, ali izgleda normalno ko svaki tekst, crn, font je standardni, to ćemo izmijeniti malo. Vratimo se u Atom i otići ćemo u head i otvoriti style tag i zatvoriti ga. Upišemo stile, stisnemo enter. Ovo nam ovdje ne treba. Samo style nek piše. Tako. I unutar style tagova preglednik sav sadržaj gleda kao CSS. Želim napomenuti da ovo nije jedini način i po meni nije najbolji način za dodavanje CSS-a, ali za sada će nam poslužiti. Kao što su HTML tagovi imali određenu strukturu, tako i CSS ima svoju strukturu. CSS je tu da mijenja izgled HTML elemenata. Kako bi znao koji element treba izmijeniti, prvo moramo napisati selektor. U našem slučaju želimo uljepšati paragraf, a tag za paragraf je P. Stavimo P i imamo naš selektor. Sada CSS zna koga želimo šminkati. Nakon selektora uvijek se otvaraju i zatvaraju vitičaste zagrade. Kod mene je Alt B i automatski nam je otvori i zatvori ih. Stisnemo Enter. Dobro. Samo sekund. Dobro. Unutar zagrade pišemo takozvana CSS svojstva. Ima ih jako puno i opet vam savjetujem da se koristite internetom i pregledate ih sami. U Google ćemo upisati CSS Properties. Otvorimo novu karticu i tu mi je Google. Upišemo CSS Properties i stisnemo Enter. Uđemo u prvu stranicu, vidimo V3 Schools, CSS References.
Prvo smo rekli da želimo izmijeniti font. Vidite, ovdje ima jako puno stvari, zato ja volim koristiti Ctrl+F, da otvorimo tražilicu unutar Chroma i upišemo font. Sad možemo se spustiti dolje, dok ne dođemo do ovog sadržaja i vidimo font. Sets all the font properties in one declaration. Nije to. Monkey font face, a rule that allows websites to download and use fonts other than the web-safe fonts. Znači, ovo svojstvo nam omogućuje da skinemo druge fontove koji nisu sigurni za web. Znači, nije ni to. Da ima font family, specifies the font family for the text. To nam treba. Možemo ući unutra i vidimo. Evo ga paragraf, font family i sad nakon dvotočke ovo sve je vrijednost svojstva. Ovo su sad fontovi koje možemo koristiti. Ima ih još puno više, možete sami saznati kako se zovu drugi. Idemo se sada vratiti u Atom i upišemo svojstvo unutar selektora. Kao što smo rekli, ovo je selektor, a svojstvo ide između vitičastih zagrada. Vidjeli smo da je to font family i možemo stisniti Enter. Vidimo, automatski nam dodaje dvotočku, to je jako bitno. Nakon svakog svojstva ide dvotočka i ovdje možemo opisati sada neki font. To može biti Arial, stisnemo Ctrl+S, odemo u preglednik, odemo na našu stranicu, osvježimo i vidite, promijenio se font. Daću vam još par primjera, može biti sans serif, Ctrl+S i osvježimo, gotovo je isto. Možemo pogledati Georgia, Ctrl+S, osvježiti i vidite, promijenio se opet font. A ja ću ga sada ostaviti na sans serif. I spremiti. Dobro. Sada smo vidjeli da smo promijenili font. Idemo sada promijeniti veličinu teksta. Vratimo se na internet gdje imamo reference i upišimo u tražilicu size. Vratimo se nazad gdje su nam sve reference i upišemo size. Dobro, sad idemo naći, vidite ovo ovdje nije, pokušajmo naći, idemo od početka pa prema dolje, istišćemo Enter, Enter, nije znači to, grid template columns nije, vidimo sad nam vamo lijevo, pokazuje, nije ni to, evo ga, font size, moglo bi biti to, stisnemo na njega, set the font size for different HTML elements. Dobro. Našli smo sad koje svojstvo nam treba. Vratimo se u Atom i unutar našeg selektora napišimo svojstvo font size pa dvotočku. Odemo samo u novi red, font size, dvotočka. I ovdje možemo upisati ili postotak ili neku vrijednost u nekoj mjernoj jedinici. Napravit ćemo jedno i drugo, prvo ćemo probati sa postotkom. Upišemo font size 150%. Stisnemo Ctrl+S, odemo nazad na stranicu, osvježimo stranicu i vidimo. Tekst se povećao za 50%. Standardna veličina je 100%, Ctrl+S. Vidite, ovo je standardna veličina kako smo imali u početku i tako možete i smanjivati tekst, ajmo reći 70%. Spremimo, osvježimo, vidite sad smo ga i smanjili. Ajmo sada probati povećati tekst koristeći mjernu jedinicu piksel. Ima puno mjernih jedinica, ali za sada ćemo samo u piksele ulaziti. Ctrl save i vidimo, sada je 30 piksela velik font. Zadnje što nam je preostalo, što ćemo raditi u ovom tutorialu, je promijeniti boju teksta. Vratimo se na naše reference i upišimo color. Vratimo se tamo gdje imamo sve reference. Odemo na vrh. Stisnemo Ctrl+F i upišemo color. Vidimo sa lijeve strane CSS colors. To nije još. Samo sekund.
Sad smo na 4. Tražite. Text decoration color, to nije. Outline color nije. Ovo nije. Column rule color specifies the color of the rule between columns. To nije. Color sets the color of the text. To je to. Idemo se sada vratiti u Atom i dodati i ovo svojstvo. Stisnemo Enter. Color. I možemo ovdje upisati red, kao crvena boja. I nemojte zaboraviti točku zarez. Da ovdje nismo stavili točku zarez, web preglednik ne bi znao kad smo gotovi sa jednim svojstvom i kad prelazimo u drugo svojstvo. Uglavnom, nakon svakog svojstva mora ići točka zarez. Sad smo stavili da je boja crvena. Nadam se, nakon što spremimo, odemo u preglednik i osvježimo. Vidimo da je boja crvena. Ovo je tek mali dio CSS-a, no to nije razlog da ne budete ponosni na sebe. Ako vam je bilo prebrzo, pogledajte video opet ili postavite pitanje u komentar. Biti ću sretan odgovoriti na njega. Ako vam se sviđa sadržaj, pretplatite se. To je sve za sada, čujemo se, Filip Tutorijaši.